Ramai yang tak tahu, kita sebenarnya boleh gunakan Canva Education. So kita dapat fully utilize lah. Betul semua puan elemen, semua elemen yang patut berbayar kita dapat secara percuma. Saya memang tak keluarkan sustain lah untuk gunakan Canva. In fact, saya dapat mendaftar sebagai Canva Ambassador. Canva Ambassador menggunakan Canva Education juga. So at the same time, kita mewar-warkan penggunaan Canva, bukan setakat untuk buat slide semata-mata. Kita boleh guna untuk PDP, kita boleh guna untuk macam-macam. Untuk multimedia digital pun boleh. Sebab saya fikir kalau kita gunakan apps-apps lain, mungkin kena install. Budak kena bayaran tambahan ke, ataupun pensyarah sendiri kena bayaran tambahan. Sebab saya guna Canva Education ni, kita boleh buka kelas untuk student pun boleh akses free. Dia boleh akses guna, sama ada guna apps ataupun guna website. So macam tak perlu nak additional software ataupun application yang kena install. So lebih memudahkan lah.